Abantu bari kurenga muri 10 nibo batwire bakambiikire hitake roho ofiisi ya RDC wa Kikuube okuruga mu kwezi kwa kabiri omwaka gw'2022 barindirire byo kubagarura omwitake babinjirwemu omuri Bukinda omuruka gwa Kasonga omugombora ya Agacencwire nyowe aho kuzati hari abantu baretegeza nko turatera karuru cyo twabuze nayo kuhongera nayo kutora habuzire yiho turukushabo we higurukusha niho turukutereza amaju tukarara turarira tukasaya turarira bukira rikarenga president obyezira hanyanja karagira RDC na omona batugale mu itakari yitu nyombere ninsaba waitu RDC o tugale mu itakari yitu o helipoti amona na president kuko tugarwire mu itakari yitu ababingwa barimo bakikuru abana hamwe n'abagurusi kandi abo bwahatiti bine butoro no kushasha kwa mani kureba ndiwe nimbonabonera aha kampu hano ne kampu bakama bahompo batishenye sotu twino kutaha njya mukazi nyine baka abana musanju ibine kirebera saa zino ndimo nintekateka nza kuhanika kahurira president wetu mulungi to abantu ba NRM president akaragira abantu be ba NRM RDC kubagarura mu banje byabo yibabe barimo ejya Bukinda ikintu cyo tukushaba RDC ateke mu mikoro eshaje cha president bwa nyuma yo kutuntumurwa aho babire bakambiikire bahunjira omukibanja cyo munyishengero kazi wa district Florence Natumanya president akayija yaje hacking fisher yabaza ensonga za Bukinda abantu ababembeze ba Kikuube bamuhereza ensonga za Bukinda yagamba amurani RDC hamu na omona bakora muri mogu batutware habibanja byaitu buyira bunu RDC ikara natusobora ngo agenda kututwara habibanja byaitu tutumanyire cyabayiro manyire nti government ensonga negimanyire kandi manyire nti na PPS to the president ensonga negimanyire ukubona president akaturagenya nawe ensonga tugihondere turore tugimazire so njageno maitu ndakumijukida numanya office ejo ya PPS yabize muno bato nyimanya jya kutunga akanya turungo tuhanura nsonga twageza aho kugambana Esther Anyakuni oruminister omuhwezi owenshonga z'empunji n'ebigwerezi kandi nagira ngo enshonga ziriyo wenganzi yihanga Lobena nabanja enshonga z'abantu aba zahiko mu ishenjero kandi abanyishenjero nokwe bazigamba ho bati they are not seeing a solution now start contributing should we start fundraising on the floor we've picked people from Bududa we've taken them to Kiryandongo. They don't need to be resettled around Bunyora Road. We can get land somewhere else and we resettle them. Because if they were evicted, we need to find where to take them. And we need to look around from within the same region. Erizoba tunkabebembezi ba Kikuube nyewe na honorable Kazin twakireta ha floor ya parliament kugira ngo tutunge final solution ninga okugarukamwe kushembayo kurangwa abantu abankabanya Uganda bafuna aho kutura aho kushembayo mbwe naho kumanya ngo erinita kariyanje ninga hano government empire amakuru agagasha kwa Ambrose nwagaba katoto